شهيد دمي شهيد فيها قصة مكتوبة نصر طلعتنا إلا من بحر النهر يا ما بكرة أحلى بسنا ما شفنا إلا طلبنا بس حرينا. La llave es el símbolo en Palestina del deseo del pueblo de volver a sus casas y a sus tierras. La gente que fueron echadas de sus casas en el 48, en muchos casos llevaron la llave de sus puertas con ellos. Y esas familias durante 2 y 3 generaciones han guardado la llave como símbolo de su determinación para volver a recuperar a sus casas y sus tierras. Pues es importante salir de aquí para señalar los vínculos que hay entre el polígono de tiro de Bardenas y el Estado sionista de Israel. Para eso es importante conocer que España es importador y comprador de armas, sobre todo desde octubre de 2023, y que es el principal comprador de armamento europeo a Israel. Desde mayo de 2025 España ha adquirido armamento y municiones por un valor de 54 millones de euros y ha contratado con empresas israelíes armamento y sistemas militares por un valor de más de 1.000 millones de euros. Israelgo gobernuaren indarkeriak nazioarteko zuzenbidea oro har urratzen duten maila ankerrak lortu ditu. Gosetea, lurraldearen suntsipena, haurren, kazetarien eta osasun langileen sarraskiak, herritarren nahizkoa eta etengabeko desplazamenduak ezin du inoiz lekurik izan. Ez da gerran ere, hau ez da gerra, hau da genozidio. Geldi dezagun Palestinako herriaren genozidioa. Tora Palestina azkai. كلام على الورق مكتوب والمكتوب أصبح قيود تمنعنا نشوف قتلونا وهجروني وصار الحجر بيدي سلاحي متلتم ابيض واسود كوفيتي هي سر نجاحي وبكفي كفاني شايل وبكفى الكر اللي جاي مفتاح البيت عالرقب بسداد ما بتمايل مفتاح البيت قلبي وانا راجع وبايدي ولدي ولو كل العالم كان ضدي انا راجع لبلادي راجع البيت بابي وانا راجع وبايدي ولدي ولو كل العالم كان Bueno, pues nos parece importante pues, de cara a meterle presión a la empresa. Ya desde el comité de empresa nos hemos posicionado varias veces contra este proyecto del tranvía de Jerusalén, pero creemos que todo lo que se haga suma. Al final hay que presionar a CAF, hay que presionar a los gobiernos, hay que presionar de todo lo que se pueda. Es inaceptable lo que está pasando. احتلالي عدواني موت طفلي واجدادي اسألني مين ارهابي وجاي اقول لك مين بادي سوري اني مش من اوكرانيا سوري انه بشرتي مش بيضة سوري لاولادي سوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة سوري الحلم طويل يابا سوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina segunda! ¡Boicot! ¡Israel! ¡Boicot!